Christmas alo thena pianga zai kan ngai thak dup thin zinga pakhat chu boniam te hla ani thin kan pian ma dai to a an hla hit em te kha wa inni theng po hian ala choi theilawa an hlalar tak te zinga pakhat Mary's boy child phei chu mizo te zinga po shelo kan om love tun Christmas kan man zo ta ka po kan ngai thak tamber pol ani nge yang sangka zakwa somsari toplama changa sangka zakwa somria chhovela lar em boniam te chanchin ngai num tak mai tun chumnun hlui nai ta hian kan en haudon ani German producer le laphwa thiam Frank Farian Bandin boniam ma hian member pali omin Liz Michelle Marcia Barrett le Maisie Williams baka mipa chun Bobby Farrell te ania sangka zakwa somsari Paruk Khan an single hit tak mai Daddy Cool chu ti chhuakin Europe ram shanga number 1 aron ningala chu an hlotlin na chuan top chin anei thei talo ani ber mai chu mi nu chuan album shang ti chuak chho zelin vo in khenga lalar ber te alani rengani an la chen khat Rasputin Rivers of Babylon Daddy Cool Brown Girls in the Ring te hi top chart ta alang de reng mai chen ani a hun lai le tun thleng po a disco hla mi te ngai thak na sat ber pol ni in Christmas borwa ka chuan Mary's boy child hian mun alwa na sa chin le bok kumsang ka zakwa somsari pariata Mary's boy child ti chwa ani khan khovel atom chuak ne hle a hela phwa tu Jester Harrison original track chu bel chain track official title a po Mary's boy child oh my lord ti in anda ane boniam member Marcia Barrett chuan boniam te hi hlarau tak mai saknom kan ti ang hian tharau shwaya kan kalo swang to areng china hela toplama kan bel hian chu atilangani ti ena soi Mary's boy child oh my lord hi Christmas don naya hun chep to tak kara an record ni in report pakhat chuan asoya nima asela an be se a yin a hlotlinga UK singles chart ta number 1 ani hial nge ani boniama anzai tu nuber Liz Michelle chuan miten voi khat an playa an du ngal em zel kha kan van nei zia tilang tu ani a hun le a mundik taka kan ti chuak kan ti thayang hun tepter to tak maya record ni ma sala kami chum khan voice som nga vel zet kan sa a lead le backing vocals mai ba ka a cheina ti ve zong te kha kan thorim na ra chu kum som nga vel zet nuwa po la special tak alani reng hi ani kumtinin mi ten he la ne na Christmas an mang chen hi thilmak dik tak chu alo ni nge yani ti in The Daily Express interview a asoi chuak ani Liz Michelle hi boni ema an lead singer ni in Bandin tu Frank Farian chuan member dang te hi chu kan thla kani the Liz zero thla kani ngai lawang ati hiala a ofia le sang thatak hi ngai tha kanwamin mi a ne em chin ani Liz hi Jamaica a July ni som pani sangka zakwa somnga pani khan alo pianga kumsom pakhatani in Londona an chung kwa inan pema audition nei turin Berlin Germany lama ain son le a ben pakhat Les Humphrey singer sa atel ve zoyani chumi nu chuan nangnet zongve rangin Englena anule pabula akir le ani February sangka zakwa somsari Paruk kha Michelle Tan chuan shadjang tlak ania Marcia Barrett ne na changin phone call adongani Germany lama record producer Frank Farian Nadine boni em zomve tura somna ania Michelle Phurzong takmai lo ni boka ti chuan Farian tenen tho hauna chatak na yin boniam member du omper alo ni ta ane sangka zakwa somsari pakwa khan Thomas Pemberton nen anin neyani Marcia Barrett po hi Jamaica achang thawalo chur chhuakani a October ni sompali sangka zakwa somli pariata piangin sangka zakwa somruk Porvel Khan Germany a anpemani boniama hian singer ani mai baka model le dancer ani bok boniama atel ma hian zailama nu ma alo nei nol to a mere theide chanpuinan la chatak tak te phoin tor te po anlo nei na sa to chin hle ani tuna hian Berlina akhosame kane Maisie Williams Maisie hi British Monserratian model le singer ania boniama hian studio records sa zai velem lo ma se live an perform na ero azai ve chin thung sangka zakwa somsari Pathum Khan Miss Black Beautiful athan aloni to a tungkhat chu achian nu Sheila Bonik chuan Benthar boni ema telve adule dulo azota telve nge turin anorbok izai vedon ye don lo ti in azota hemi nulok hian interview tura somna po adong tange a unaw pa bili chuan i o amaksi kor khaina kal thei chi na khathok mai ro alo ti ane
ti chuan awa interview ta a lom takin an lo la lut ta ani a o lang tam thin lem lo ma se lam athiam ema wangin mi te shiat a hlo hle ani Bobby Farrell Bobby hi aming pum tak chu Roberto Alfonso Farrell ania October ni ruksang ka zakwa somli pakwa a San Nicolas Aruba Netherlands a alo piang ani Aruba a Lesser Antilles sa hian kumsom panga ani thlengina oma longlama na thok ni in azin kwal na sachin hle ani a o apuyin ngai thak anuam ema tin alam thiam hle bokani life an perform na phei chuan alam na saberle mitilom hlo ber ani chinani Bobby hi December ni somthum kumsang ni le som khan kumsom ruk pakhat mi ni in St Petersburg hotel a thia mu ania then khat chuan lunglam thalo ni in an soibok he athi na hian ama ngai sang tu te abara khai hle a uitu po anga hle ani ole khati song kha tunchuma tan chuan ni le phot mai sela kar le thotan ni zandar sare nun hlui nai ta video mu nom le ngai nom tak mai nen kanin mule cheu don nia